Ndereti ya riboti ya BBI iria ikoretwo igitumura mawoni matiganite kuma kuri muingi nginya atongoria ikiro-ini itiganite iria kuringana na aria maramenyita mbaru mugite muoroto ni kunyitithania Kenya. Riboti-ini iria erekereirio ni kiungano kia uthuthuria wa mawoni ma muingi TIFA yugite gicunji kia 29 kia Akenya ni aria mugite ni maramenyita mbaru na kwoguo ni makameikiria kura. Gicunji kia 32 bari igana kia Kenya nao mugite matikanyita mbaru kura ya mawoni oriri gicunji kia 16 bari igana kia muingi wa Kenya mugite matire na uma kana ni mageikiria kura riboti ino kana ni makaregana nayo. Riboti ino ningi yonanitie ati gicunji kia 56 bari igana kia Kenya ni aria matoe kiria kiri riboti-ini ya BBI na no gicunji kia 15 bari igana kia Kenya mari no menyo munini wa kire kiandikitwo riboti-ini ino. Kiungano giki kiugite riria kiroririe muingi riria urona kura ya mawoni igeikio igicunji kia 44 bari igana kia Kenya maraugire marona ni wega kura ya mawoni ikio mbere ya kithurano kia mwaka wa 2022. Gicunji kia 31 kia Kenya marauga kura ya mawoni igeikio thutha wa kithurano kia mwaka wa 2022 nakio gicunji kia 12 bari igana kia Kenya marauga kura ya mawoni igeikio muthenya wa kithurano nakio gicunji gia 14 bari igana kia Kenya ni kiria gitatuite itua. Uthuthuria uyu urekirwo ni kiungano giki mweri mubituku wa Dithemba mwaka wa 2020. Ngiribotera Inooro TV, Njetago Masi, Wadia wa Muriithi.